сокини маҳаллаи дарвози шаҳри Душанбе Исмоил Ҳусейнов ҳар субҳ дар канори дарёи Душанбе ба давидан машғул шуда машқи бадан менамояд. синни ӯ ба таи 70 мерасад, аммо ҳар рӯз қабл аз он ки аз пайи корҳои рӯзгор шавад ба ин ҷо омада тамрин менамояд. این مجبوری نیست. ما خودمان خواهش داریم. خانه ما همجدای ای 90 سال همجد آمده همین 60 میداریم 5-6 کیلومتر بعد میبریم همجا با اینا ساخته کردیم همجا با زنمست میکنیم. این برای سلامتی بسیار خوب است. اینجا بچه ها جوانان میبیاد از مکتب میبیاد معلم وقتی همین سحر یک زنمست کردن میرن. حتما اینجا به خودم کوینم این سفر بسیار آدم میشناسم با بچه ها بسیار میبینم بچه های خیلی هاش باید سلام بسیار فایده داره. همین خوچه ها وقتی شیطن خستم به در میکرد من حال صفابا نشتم میخزیم بسیار فایده داره. من لیستی ترس کن همین لیست 2-3 بار میخوام میبرایم بسیار فایده زور داره. аҳмадёр ҷунайдуллои қаюмзодаи 62 сола ҳам ҳар саҳар ба ин ҷо барои давидан ва иҷрои машқҳои ҷисмонӣ меояд. субҳгоҳӣ машқ кардан дар ин ҷо барояш як одати маъмулӣ шудааст. اینجا یک میدانچه‌ای که مردم از تمام میکروهای شهر دوشنبه جمع میآیند. من خودم از خود منطقه محله خود 64 هستم. سحری پگاه از همون جمعه دوام تو سیرکا او جمعه بیم در اینجا مشق بدن میکنم. در همین جهوز یک 4 مسابقه سعدی را ما گفتگی هستم. سعدی بزرگوار میگه که ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند تا تو نان به کف آری و به غفلت نخوری. هم از بحر تو سرگشته و فرمانبردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. خداوند متعال فرمان داده است که تو بدنت به ورزش مشغول کن. تو روحت بریده کن، روحت قطعی مشق کن، بدن قطعی هم مشق کن. این واجبات است مشق کردن بدن این خود. برای همین گپی سعدی این است که در اینجا این فضای آرام، این تنجه و امانی، این سیاست حکومت جمهوری ترکستان بهر سالم گردانی حیات سالم مردم روانه کرده شده است. ما در این لب دریا، در این آواز خوش دریا هم روحان بریده خاطر میشویم هم جسمان. با همین خاطر من تمام مردم را دعوت میکنم. من در سن سالم به 62 رسیده است. 62 سالم حرکت میکنم که باز مشق بهتر و خوبتر کنم دویم پیوسته. مردم امروزها از یک مصیبتی که در تمام دنیا فرا گرفته است کرونا ویروس در بسیار در تشویش هستیم. نفری که در اینجا مشق ورزشی میکنم من بسیار شون میشناسم. بسیار همین کسانی کووید گرفتار شدگی نیستن. شاید همین اولا خدا و بعدا همین ورزش باشه. یکی از هدفهای اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان را عمومیت ورزش و سالمی جامعه تشکیل می‌دهد. نسل سالم باعث سالمی ملت می‌گردد و یکی از رکن‌های مهم سالم نگاه داشتن نسل ورزش به حساب می‌رود. امروز اگر تربیت جسمانی نباشد، طرز حیاتی سالم نباشد، ما ورزش کشورمان را پیش بردن نمیتونیم. به چه خاطر؟ برای که ورزش این یک رکن تربیت جسمانی است. اگر تربیت جسمانی امروز ما نباشد، ما ورزش کسبی دیگر ورزش ها رو پیش بردن نمیتونیم و برای همین خاطر طرز حیاتی سالمی پیش از همه در جای اول میستد و هر یک ساکن، هر یک شهروند باید با طرز حیاتی سالم مشق کند. راهبری ریاست کار با مکتب‌ها و انشاءات ورزشی شهر دوشنبه رحمتشاه کمالوف میگوید که طی چند سال اخیر در شهر دوشنبه 250 میدانچه‌های ورزشی ساخته و استفاده داده شده‌اند. هدف از این سازندگی‌ها عمومی گرداندن ورزش در جامعه و صحتی عامه میباشد.
аз соли 2017 то соли 2020 агар таҳлил карда бироем дар шаҳри душанбе беш аз 255 адад майдончаҳои варзишӣ ва бозиҳои кӯдакона сохта ба истифода дода шудаанд ки дар онҳо кӯдакону наврасон тамрин намуда истодаанд ва боиси хушнудист ки имрӯз бо дастгириҳои бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ имрӯз пойтахти азизамон ин қадар иншоотҳои бузурги варзишӣ аз қабили қайд кардем аз қабили майдончаҳои варзишӣ толорҳои варзишӣ маҷмӯъаҳои варзишӣ сохта шуданд ки аллакай шаҳрвандони пойтахт ҳар субҳгоҳҳо дар ин майдончаҳо дар ин толорҳои варзишӣ машқу тамрин намуда истодаанд. Агар мо таҳлил карда буброем имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ғамхориҳое ки имрӯз барои халқ миллати тоҷик карда истояд нисбати тарбияи ҷисмонӣ, яъне ки ин иншооте ки имрӯз сохта шуда истоданд ин ҳамаш барои саломатӣ ва пешгирӣ аз ҳамин касалие ки имрӯз дар тамоми ҷаҳон панҷ шудааст ба COVID-19 таъсири худро мерасонад. сокини пойтахт абдулқосим ҳар пагоҳӣ барои машқ кардан ба соҳили дарёи душанбе меояд. ӯ худ варзишгар аст. дар варзиши бокс ва куштини самбо тамрин менамояд. аз зиёд шудани майдончаҳо ва иншооти варзишӣ хеле хурсанд аст ва ин амал иқдоми хубе дар роҳи оммавӣ гардонидани варзиш ба ҳисоб меравад. ҳозира шароит беҳад хуб аст. мисол ина хеле варзишгоҳ мисол ташкил шидагия мисол ҷои футбол мисол варзишгоҳ бисёр ташкил шидагия ҳаминҷо бачаҳо бисёр бо ҳавас машқ каразиянд. мо аз давраи аз соли 17-солагӣ мо ба ин варзиш машғулем ва мисол бо ҳам бокс ҳам машқ карагем ҳам самбо машқ карагем. мо саҳриё камкам барои ҳам саломатӣ ба варзиш машғулем. ай 15 боло меояд то 60 сола 70 сола ба варзиш машғулам. ҳамасола дар кишвар чандин мусобиқаҳои варзишӣ баргузор мешаванд ки ҳадафи асосии ин чорабиниҳо пеш аз ҳама оммавияти варзиш дар ҷомеа мебошад. беҳуда нест ки сари чанд вақт варзишгарони касбӣ низ дар фазои кушод яъне ба табиат баромада машқҳои дастаҷамъона мегузаронанд. аз ҷумла варзишгарон аз муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои теквандо тез дар фазои кушод машқҳои дастаҷамъонаро ба роҳ мемонанд. албатта ки мо нисбат ба солҳои пешина агар назар афкунем имрӯз дар тамоми шаҳру нояҳҳо дар тамоми майдончаҳои варзишӣ толорҳои варзишӣ яъне ки машқҳои пагоҳирӯзӣ гузаронида мешавад ва ин ҳам барои мо масъулин ҳамчун ман як масъули соҳаи варзиш ман гуфтанӣ ҳастам ки танҳо ба як гурӯҳ бо якчанд толори варзишӣ намедонам кадом як гурӯҳҳое ки ба машқҳои пагоҳирӯзӣ сафарбар мегарданд набояд мо қаноат кунем ба албатта ки ва варзиш барои ҳама аст. барои ҳама аст бояд ҳама ба ин таваҷҷӯҳ намояд ки дар ояндаи худро ҳамчун як шахси солим созад ва дар оянда ҳамчун як шахси солим гуфта тавонад ки ман ҳамчун як аз варзиш ҳамин солимиро ба худ гирифтам. аҳмадёр ҷунайдуллои қайюмзод ҳамаи он нафаронеро ки дар ин ҷо ҳамроҳаш тамрин мекунанд хуб мешиносад. аксаран онҳо ҳангоми варзиш кардан ба ҳам ошно шудаанд. ба хонаҳои ҳамдигар рафта дар маросимҳои хурсандии якдигар иштирок менамоянд. яъне варзиш онҳоро ба ҳам овардааст. ростига дар ҳамин ҷо дар тӯли яъне 5-6 сол шояд ҳазорҳо нафаро қидима шиносоӣ пайдо карда бошам. якеро мепурсӣ аз минтақаи аз худи дараи вахиё якташ аз худи ховалин якта аз муминобод якта аз дарвоз якта аз ванҷ якта аз бадахшон аз хоруху ишкошиму дигар хулоса хеле ин як ҳазои орому осудае ки дар ин ҳамин лаби дарёи душанбе шаҳр бисёр ҳам аввалаш худат баданат ором мегирад осуда мешавӣ баъдан буд нафарҳои дигар қади шиносоӣ пайдо мекунӣ.
با در نظر داشت که امروز میبینیم که اینقدر انشاءات ها، اینقدر میدانچه های ورزشی، اینقدر راهروهایی که امروز از تعمیر کلی برآورده شدن، مردم آزادانه هر سحر، شخصا من هم یک شهروند امروز در برابر همین ساکنان، در برابر همین مردم هر سحر با مشق‌های پگاهی روزی مشغول میشوم و امروز در میدانچه‌های ورزشی هر سحر از ساعت 6:30 تا 7:30 تمام میدانچه‌هایی که امروز در شهر دوشنبه فعالیت میکنند گشوده هستند و مردم علاقه هر صبحگاه با مشق‌های تربیت جسمانی ورزیده ایستاده و اینچنین در این میدانچه‌ها بیش از 900 کودکان و نورسان از این میدانچه‌های ورزشی تمرین نموده و دسته‌ها تشکیل شده است که در مسابقه هم نیز شرکت می‌ورزند. مشغول شدن به تربیت جسمانی و مشق‌های پگاهی روزی بدن انسان را سالم نگاه داشته و توسط آن خون در رگ‌های انسان بیشتر به حرکت می‌آید. استاد ورزش سید احمد بحرالدینов همیشه به تربیت جسمانی مشغول است. من هر سحر با مشق‌های پگاهی مشغول هستم. البته از روی توصیه تمام عالمان دنیا، چه ابوعلی سینای بزرگی او گفته بود شخصی که هر صبح پگاه با مشق‌های تربیت جسمانی با راهگردی و مشق‌های راهگردی نظامی مشغول می شود به هیچ گونه طبیب نیازمند نخواهد شد. بعد از شنیدن این سخن‌ها این را البته ما در عمل وقتی که تطبیق کردیم فایده این چیز را دیدیم. هر سحر وقتی که می‌خیزیم سحر بر وقت مشق میکنیم، ورزش میکنیم، البته خود را خیلی جسور و با غیرت و خرسند احساس میکنیم. نوسان و جوانان رو بیشتر به ورزش جلب نماییم. چقدر اگر ما کوشش نماییم که با ورزش جوانان نوسان رو به ورزش به طرز حیات سالم اگر جلب نماییم، این موفقیت ما و موفقیت دولت و ملت می باشد و ما هم این نقشه رو گرفته کوشش می نماییم که با نتیجه های نظررس نایل گردیم و در عرصه بین المللی و جمهوری با واسطه ورزش ملت خود رو، دولت خود رو معرفی نماییم. خوب گفتند که بدون سلامتی خوشبختی غیر امکان است. سلامتی برای انسان چیزی از همه مهم به حساب می رود که نگاه داشتن آن محض توسط تربیت جسمانی و ورزش امکان پذیر است. کودک‌ها هستن اینا در یک زال‌های مختلف مشق میکنن. اونها همون داوراشون، سودیهاشون هر سحر پگاهی همینجا میدوننشون، بعد به همون زال میروند. این هم یک جهت خوبی هست که کودک‌ها از دیگر کارهای بد شاید در کنار مونند. با ورزش مشغول شدید، وقت که برای انسان طلا است، وقت صرفه میکنن، وقت در کارهای خوب عملی میکنن. با همین خاطر ورزش به حد چیز خوب است. همه جا بس آدم میرم همه خیلی تال میخرم کشت سکسی و دنباله همه عدل همه سپورت خوش رو کار بگیر فوتبال من اینجا باید عمل کنم نقشان در کن، دویدن در کن برای خودش خدمت کردن در کن آدم تو سالم بگردن این همه خیلی چیز دارم.